bata aganupan Bapa Inang bani nalaho mamukah porjatta ibagas sogot nyarion diardo tangar kita lobe hatan nai bata artonggo hita damena umbani puhanta nai bata inma naman ramot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas nalaho mangarusi hatani ini bagas Kristus Yesus anami martonggo. Amin. Bapa Inang kita aganupan kuryani Tuhan hatani Tuhan nagabe tadah partongliota bani sadarion aimana ibuat umbani surat ni si Jakobus bindu onom ayat onom a surat ma katakan tapi ibagas apor sayawan ma ia mangindo ulang bumbang ay halak na bumbang uhur usih doai ubani gilumbang nilala bani bahasa Indonesia ibasa hanami sunon manatar surat hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Bapa Inang kita haganupan kuryani Tuhan yakin doau paima ikukah kita lahwata haganupan ibagas sadari domdo nagabe panginduata kubani bata panginduan sunaha ase ibere Tuhan keberhasilan kesuksesan bani haganupan horjata janah memang aima halobihon ni halak na porsayaon ia boy mangindo bani Tuhan boy bermohon bani Tuhan tentang haganupan nai rencanahon ni bani guluh ni kita haganupan kuryani Tuhan panginduan on sipata memang panginduan na domu bani ahana dong ibagas pikirat tatuma ibagas suhurta anggo ama panginduatta ay manamin sidiaran bani gulito anggo be panginduatta ay manamin natang sidiaran bani gulito tapi sipata memang marhite ambilan on ningon kita mengarusi bahwa aha nagabe panginduatta atap aha na menurut kita diar bani gulita agan panai na petutu diar ilo-ilo beni Tuhan ini aido makani Jakobus manomut bani ambilanon asepori pe marpanginduan kita bani naibata mangindoma ibagas namar hapor sayal bani Tuhan bani teks ni ambilan taon secara khusus Jakobus manomut bahwa panginduan ay mahikmat kumbani Tuhan sedo hasil kumbani haganupan usahata sehingga memang ahp najal otta bani bueni si horja honotta bueni si dopak honotta si pergumul honotta haganupan ay buidu terjalo ita marhiti honi hikmat na kumbani naibata kita haganupan kuryani Tuhan bani ambilan on isobut dohoma bahwa halak naibagas bumbang yuhur halak naibagas kebimbangan usih mai songon gilumbang nilang nah selalu terombang ambing sifat roh kemudian manulakon usi roh sifat usiam bilo halak na bumbang niyo halak na ibagas kebimbangan ay mahalak lalang tutu pendirian ni sifat iya mangihuk pun bui halak sifat alam tapi marhiti ambilan on ibere do panotap itu ngatong-ngatong ase ulang manamin goluh di halak na porsayaan ibagas na mangindo
hikmat kumbani Tuhan ibagas bumbang yu. Totap kon kita mah ahan nagabe haputuson ibagas buini panginduat kaai. Anjara totap kon kita mah bahwa haganiupan najinalot tai bagas guluon ai manakang sidiaran bani nebata. Sehingga memang terus ibagas perguluhan tai adong harapan bahwa suatu ketika Tuhan akan berikan yang terbaik sepanjang memang kita tetap setia kubani nebata. Selamat marlahuan mah kubata bani sobot niarion. Amin matonggo kita. Tuhan naibata Bapa nami, kongon Tuhan gatido perguluhan nami ibagas bumbang yu. Kongon Tuhan gatido hanami ragu-ragu banina laho mandalan kon bue hurja nami bagas perguluhan on. Tapi ham paingat kon hanami marhiti uni hatamu asitotap hanami Tuhan ibagas keberanian ibagas hatotapan yuhur ibagas prinsipil ibagas nalaho membuat sadah putuson ibagas kuluna. Tuhan parbugoi hamma anamion hadanupan ibagas nalaho makorjaho hatamu.